Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі сабақтың тақырыбы Қазақстан – достық пен татулық мекені. Добрый день. Тема сегодняшнего урока – Казахстан – обитель дружбы и мира. Сөздік дәптерімізді ашып, жаңа сөздерді жазып аламыз. Открываем тетради для словарей и записываем новые слова с переводом. Кітабымыздың 77-ші бетіндегі бірінші тапсырма бойынша сұрақтарға ауызша жауап береміз. На странице 77 в учебнике есть первая тапсырма. Отвечаем устно на вопросы. Мәтінді екі рет оқып шығамыз. 2 раза читаем текст. Ассамблея народов Казахстана была создана по инициативе первого президента Республики Казахстан 1 марта 1995 года. Главной целью Ассамблеи формирование и продвижение идеи духовного единства, укрепление дружбы народов и межнациональной гармонии. На территории Казахстана проживает более 130 национальностей в дружбе и согласии. Үй жұмысы, домашнее задание. Мәтін бойынша 78-ші беттегі 6-шы тапсырманы орындаймыз. Дома по тексту выполняем 6-е тапсырма, 6-е задание на 78-й странице. Сау болыңдар. До свидания.